Allin p'unchay mark'ayta pachimuygu sapa nikichikman. Maska kusiwan noqaygu chayay munaygu kay devoción matutinawan sapa p'unchay qankunakama. Hinataq kunandiya devoción matutina parlapi awanchik. Chaypaqtaq munasqa kuyamasi noqanchik ñawirispa kasun maychus kasan kay Primera de Tesalonicenses tawayuq uchik llasqan nin ahinata kuskan ninmanta pacha ñawpaqman nin ahinata. Ahinata kawsanaykichikta Diosta kusichispa kunankama ahinata kawsasallaychikpuni chaywanpis mañakuykichik astawan ahinallatapuni kawsanaykichikta nispa. Sapa uqninchik cristiano hina yachanchik mana qurimantachu kanchik icharis tukuytapis noqanchik gustuta qoyta munanchik pero kay pachapiqa mana chay allinchu nitaq kusachu. Noqanchik mask'anachik tiyan sapa p'unchay Señorninchikpi kawsayta payman munasqanman hina noqanchik kawsanachik tiyan. Pita kusichisun, pita noqanchik aswan allin kawsayta rikuchispa kasun Señorninchikta. Mana wawqimasinchikman munasqanman hina kawsasunmanchu porque wawqimasinchikqa kayta ruway kayu hinata ruway nispa niwanchikman chaytaq mana allinchu kanman. Chayrayku mana facilchu tukuy cristianospa hichari kawsay tukuy runamasinwan porque mana qurimantachu kanchik. Tukuypis quritaqa munakunku ichari pero noqanchikqa mana qurimantachu kanchik. Chayrayku a veces runamasinchikman allinta noqanchik kawsakunchik wakin runamasinchikwantaq mana icharis pero yachana tiyan kay pachapiqa noqanchik kawsaspa kasanchik Señorninchikpaq mana waq runaspaqchu. Chayrayku devoción matutina t'ukuychaspa nin kunanqa munasqa kuyamasi qanqa kaymanta qhipamanqa ñawpaqman ima qanqa Diosninchikman qhawaspa purinayki tiyan chantapis graciasta quspa porque chay noqanchikpaq tareanchik cristianos hina Diosninchikman agraday, Diosninchikman kusichiy, Diosninchikman hina kawsay sapa p'unchay siminchikwan kawsayninchikwan vistisqanchikwan ima munasqa kuyamasi. Chaymanta hina kay yachaywan saqespa kasayki k'aya watiqmanta tinkunakunapaq.